Hi vlog! Welcome to my guys! Naami karon din sa Morning Hills. So nice! Amo dyan timing nga mag-sunset. Together with my team again, with Destiny Rose, our top model. Destiny Rose! Hi! Hello everyone! See? This is the Morning Hills. Init pa kayo guys, pero it's okay. Hagbong ba ko niya? Hagbong ba niya? Ngayon nag-photoshoot dito sa sa Ubos. Nag-kuan sila, nag-dibu. Na-photoshoot ang debutant. Hi! Hi! Mama, I'm gonna do it! No. Later. Yuyes, hi guys! Ato, bibi! Yuyes! Hi guys! Hi guys! Yeah, it's so nice. This is the Morning Hills, guys. Sa pinakataan. Ano may magkuan? Station of the Cross, firme. From di ka doon sa pinakaubos. Doon ni taas dyan mo ni guys. Hangak. Everyone! Kita ka sa view? So nice, di ba? So nice the view. The hangin is so fresh. Fresh kayong hangin. Di ba, Ayam? Yes! Hello! Subscribe to my channel. Subscribe to Mama Eula's. Pasensya sa sounds, kaya na nag-chainsaw. Oh, another penguin. Woohoo! Woohoo! It's so nice! They are coming na. Our team. Matungsudan mo.